Lap kiri ke percaya bagi Chinese vaccine kim tri kami ya ke jingpang coronavirus. Ku boleh shibone piki subscribers baru ki baju sutra ban page video sekini ke channel Storyteller London. Baru ngitip ya ki bar China, bat ya kata mereka mengapa bepi Henry keleng setelah ke percaya kitip ya ki mar China. Baki day kita ki substandard. Kawuhan lab ru kadai substandard. Namar kadai ke mar China kala leak. Henry umar China bersyirkai tame udah coronavirus. Lakat problem itu coronavirus ulah sari ke percaya barokoi. Laki 40 million kibri kila syakta hagani ke jingpang coronavirus. Hadin bagani ke jingpang kala lenshop ya ke percaya barokoi. Kawai pakoi geri kala ya sedang bensinai ki vaksin. Bat mentah nilai yoru vaksin kumjuru ke China kala China lightly ki vaksin. Bani kum percaya kini ke jingpang coronavirus. Tunggu sengap mentah kumno ki Chinese vaksin kilong. Ka China kala dabdi hadu news pak 1 million dos. Syaki 1 lightly kini jo percaya ya ki vaksin. 1 million dos kala should donate. Spak 1 million dos kala dab delivered. Kita ki vaksin ya kepada China kala dap China bat kala di kidai. Usinovac, ukan Sinovac, bat Usinofarm. Henry long ba kita ki vaksin jong ke China kim syam layarap ya ke jingpang coronavirus. Kam Mongolia la palat 100% jong ki nong song sinong hapo kari. Kala dap ai full vaccinated. Henry long ba ka jingki jong ki new case. Kala palat ya ka 90% muda. Wat hadin bala dap ai ya ki vaksin kam Mongolia ke penen kam yu vaksin China Usinofarm kabamut wat hadien baladap ai ardos Henry ka jingpang kanang kiyo arsya kabamut baki vaksin ki klaim tri kami kabaring mentah kala bujlino do Pfizer ba AstraZeneca haga jaka jonggi Chinese vaksin wat hadien ka full vaccination umbansi manhap ai vaksin biang taisien dagapan kami yo Pfizer bat AstraZeneca tungin disngap laung bahadu 100% ke baring galadap ai full vaccination yakin nong sinong hapo kari ke badantang silak ngot ka jimbun brio menta ki new case kikiyo saus pangot man kesni laung balai punyo persen lagi bayo new case kidai ki bala fully vaccinated lani bala pendap jaka dos yung vaksin kabaring ru kabenan kam yaki vaksin China Sinopharm ka UAE lane ka United Arab Emirates laipo prapen prapesan naka jingdon brie pokari ladap fully vaccinated but 1.7% kidang dap yaka first dose kiniu ke seman kesni siajar news pangut hang niru do vaksin China Sinopharm Haulai me Presiden jongka Philippines ula kentaj ban bediang ya ki vaksin China ula pen pai kala daga baong umla mensyania ya ki vaksin China namar tim syam lepen iya ki jingsha laut rikam ne ka Saudi Arabia kala kentaj ya Sinovac bat Sinopharm balat terwada ke China bat kala jet ya Pfizer bat AstraZeneca ban penankam papokari ngimar tatian kenu kimar China ti kimar China belada day ke iru ngin paipat show coronavirus ka China kadai ka belada declare bakal job bio coronavirus bat klapen longru ka jing khawai ka bahe halor ka jing job thma yo corona Henry tongi skap longbo coronavirus mentaulah hit hadu kata-kata ya ka Guangdong province kanong ba jong ka Guangdong kadai ka Guangzhou laung baki new case kila poi hadu khandai 4% naka jingdon brio las jang ban petri kambiang ya ka lockdown quarantine balapen bo ya ki million ki brio ban shongkop halaki jong hi ngisap kat bahu benai baladap ke China kalapen bena bakala job tiau ya ke pandemik bat kalapen long ka jingle kemen le sobha daga ba penlong ya ki party ki prepare ban le buram
ya ka jingjop yo corona ni yang tu ka jing ya shat ka jing ya kemen jong kinong China ka jengti bniala na investigation jong ka WHO pang ka origin jong coronavirus kam syam la poi syai menta ka G7 ka group jong ki nyau tali giri berius pak bat ki baklan bor ki dawa da ka investigation ka batmai halor ka origin jong coronavirus bat ya kan ilatip kum ka new and transparent investigation. Investigators need complete access to whatever is necessary to really find the source of this pandemic. And depending of that, we have to draw conclusions. And there's a wide scope of different options that are being investigated right now. Therefore, it shows it's important that we pin down to the one picture. Next. Lada pisutuna di channel jonga saya tu lagi parlok nyobi. Lada pisutuna saya tu yang storyteller London.